Just amahoro y'Imana nakomeze ikubana namwe inshuti bakunzi ba Ikoze TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye muri Ukraine. Umuryango mpuzamahanga w'ubwirinzi wa Nato waciye amarenga ko waba ufite gahunda yo guha Ukraine intwaro zigezweho kandi zihambaye zirimo M104. Izi akaba ari intwaro zikomeye cyane dore ko ari Patriots zikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe ye kamanuka gato gakana no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ikundi ikaze. Ni nyuma yo kuzisabwa na guverinoma ya Ukraine yijeje ko mu gihe yazibona yarushaho kubasha guhangana n'ingabo z'Uburusiya zikomeje kugaba ibitero muri iki gihugu kuva muri Gashyantare uyu mwaka wa 2022. Umunyamabanga mukuru wa Nato Jens Stoltenberg mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa 29 Ugushyingo 2022 yibukijwe ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yasabye izi ntwaro zikumira ibitero byo mu kirere. Umunyamakuru Jonathan Berle wa BBC yagize ati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine yavuze ko yifuza intwaro zikumira ibitero byo mu kirere. Ndabizi ko hari mwatanze ariko yavuze ko by'umwihariko iza Patriots. Ese ntabwo ibihugu bigize Nato ntabwo Ukraine intwaro za Patriot yifuza? Stoltenberg yasubije Berle ko araganira na Minisitiri Kuleba kandi ngo izi ntwaro nazo Ukraine izazihabwa. Ati tubikorera muri Nato, tubikorera mu murongo twita Ramstein aho duhura mu buryo buhoraho. Ibihugu bigize Nato n'inshuti biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo kubaha intwaro nshya nk'urugero Patriot, kandi ibiganiro kuri ingingo birakomeje. Ijambo ry'umuyobozi ryarakaje umuyobozi mukuru wungirije w'akanama k'Uburusiya gashinzwe umutekano Dmitry Medvedev, maze ateguza Nato ko niha Ukraine izi ntwaro bizayigiraho ingaruka zitari nziza. Medvedev wanabaye perezida w'Uburusiya yagize ati niba nk'uko Stoltenberg yabivuze Nato iteganya guha Ukraine intwaro za Patriot ndetse n'abasirikare bazajya mu gipimo target cyemewe n'amategeko cy'ingabo zacu. Uyu Murusiya yatangaje ko isi idakeneye imiryango nka Nato ifasha ubutegetsi bwa Ukraine yita ubw'abahezanguni kuko ngo yitwara nk'umutwe w'abagizi ba nabi.